India government Kasaminadragadi Manipur the Natana, Notice Kan Magwagani, Kumja, listing about Chamap of Matogi Matungda, Manipur changlakpa mioi sing, citizens natte, Hairi Bachahi Asiki Mamang the Leramba, Kang Koding, Punna Tung Koina, Laiminagani Haina, Si Minister Nong Tomabir in a Fondo Cray. Manipur Lengaki Department of Skills, Labor, Employment and Entrepreneurship ki Makada, Manipur Building and Other Construction Workers, Welfare Board na Sindana, Palace Compound Labor, Hapta Kangjibung the Pang Tokiba, Mega Function for Distribution of Welfare Benefits ki, Tharumda Chief Minister Namakata na Fondo Kibada, Mamang Sehigi, May Ahumdagi Haurkiba, Irang Asina, Lengak Amadi, Community Amada Atatai Oina, Tainerakani Haiba, Kalude. Hauziki Lamdamasi the Mausagi Punsida, Hanjinba Lakpa Haure, Haireduna, Singkong Singyada State Forcing, Tambal Loshilaka Dore, Ing Tapa, Nungaiba, Mingset Labor Manipur Ado, Amuk Hanjinanaba, Miam Puna, Honaminasi Haiki. Inadal permission actually sahi kun kuthai man sabbi na baba fencing tokshan bira baba sahi kun kuthai manga FMR se sahi kun kuthai manga lothok bira madi machine na koi ki tampak se kuma ge attack to bunga machine ngada nga moida machine ko to thalo time na banate blame to banate aseng ko to mit mang na tar ga lai ko to de koi mind divert to um tokte Shri Biren na lusing ba sarkar se to ki base mapan da ki sang ko anu basing Hangi ani baisin na ko kisi na teko anu bajing uki hoigara muslim hoigara any baita hoigara any boni mapanda ki sangat party sini mito makhoi ki masing khangna kun hengala kwa masing khangna population hengala ko lagi mito khando ko ki biometric lower kanda cabinet sub committee ma sema ka adu cabinet sub committee kana na chairman hoi khabi bra lekpao hokit lamdam sigi macha lamdam sila ko ko adum kuki macha lekpao hokit tu bo chairman hoi laga ngasi sila pami banaga ki silinaw awang numai buna member hoi laga mati pasanda honorable MLA mokoi ong ki cabinet sub committee sema kada mito khando ko hol koni kana do community mage against ko tari tong ki sina ta bakara ba ran ma kari tong ki bo lege kari gina moina ai mo na sam sai isa aina ta uri ma mari sina an raiba sina ta bai koina kana ko community be mo kari tong ko gebo Ngasiki Taramadra Saru Yakiba Leva Minister Hikam Dingo na Fong Dokibada, Kumja Lisingni Tarada, established Taukiba Leva Board Asi, Kumja Lisingni Taratoreta, Chief Minister N Biren Gimakada, Mieng Sangduna, Leva Board Asigi Makada Lady Baskim Sing, Paikat Pahuruk Padagi, Miamna, Masakang Manganakibane. Ministry of Leva Gimakada, Nauna PMSYM Pension Scheme Ama, Paikal Aliba Asina, implement Taurlagadi, card holder Singda, Tha Kodingi, Lupalising Ahum Pangalagane. Maramaduna, Labor Board ki Makhada Lady Baskim Singikanaba, Miam na Puna Lominasi Haiki, Masiki Taramaduda, Puna beneficiary, listing Kuntarukta, health, debt, education amadi, labor benefit card sing Yantoki. Welfare policy na piriba scheme singa se Manipuri kazamiam na masiki kana ro tumsa singa se na man digano koina pakachari ba scheme singa se kitan panjara immediate assistance in case of accident accident tabuk shooting aida lai giraba yaw ba targadi maduri benefit agar financial assistance education koi labor ka holders in like kamudira bi badrumba benefit agar maternity benefit health benefit agar national debt relief pension along na ministry of health makhada pradhan mantri shram yogi mandhan hai rasi ki makhada koi labor ka holders in the pension scheme ma koi adopt koi along na machine implement targadi 50% of the central scheme and 50% of the board project high scheme implement targadi tha khudingi high board policy 3000 panaka hen madu hen kana ma pigori high suana